ҳамада салом алайкум дӯстон, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Номад Палангая Муҳаммад Шарипов. Имрӯз чоршанбе, яъне ки видео аз рубрикаи хабарҳои падалнацки. хабарҳои паданалацки. салом алейкум ба бачаҳои бешаи палангон, яъне ки бародарои гурӯҳи ма ҳастай дар телеграм канал. Метавонед ки шумо ҳам дар омада обуна шавед, ссилкаш дар якум комментария ҳастай ва ҳамчунин шахсое ки бисёри вақташона дар тамошои варзиш мегзаронанд, ҳамчунин метавонед ки ин вақти худтона бо фоида бигзаронед. Бештар видеоҳое ҳастае ки дар телеграм мебурад, шумо дар инҷа намебинед. ҳатман бидурен телеграмда, хеле ҳам хубае. GPT салом алейкум. ва алейкум ассалам. кайф ҳалк? агдар асадак. ба тоҷикӣ ҳарф мезанем. Ман як барнома дорам бо номи хабарҳои падарлаънатски. ба фикри ту ин чӣ гуна характер дора ин барнома? хабарҳои подарлаънат номи бисёр ҷолибон дорад. ба назарам ин барнома метавонад маҷоҳу сардарона бошад ки як мард ба сабкҳои хуштобиятӣ ва рамзӣ дар бораи аҳамияти додани хабари новаҳонӣ ва амалии дуруст гуфтугӯ мекунад. дигарон чӣ фикр дорид? дигарон фикрҳошона бигзор ки дар комментария нависанд. ҳамин хел не? ҳамин хел муҳимаш ин аст ки бинандагон ҳамкорӣ кунанд ва фикрҳои худро ба мо нигардорӣ кунанд. барори кор дар барноматон. хоб, давай. яъне ки ChatGPT гуфт ки хабарҳои падарлаънатски чӣ гуна хабарҳо метавона боша. дигар шарт нестае ки ма бифаҳмонам ва давом метем барномаро. Ака SM Шарипов ами коро чӣ дарко? агар ки дар шумо фитабочка, ҳиҷома ва массаж лозим боша, шумо метавонед ки ин корро дар ширкати шифофармо бо истифода бурдани промокоди SM Шарипов бепул бикунед. Мерай пиштакота мемола, поҳота мемола. ва ҳамчун доранд доруҳои гиёҳӣ. як бор ҳамхоба мешавӣ, мақсад ки уже мардонагӣ штала мешава ё ин ки ҳастаи мардонагӣ штала. барои шумо як гиёҳи пешниҳод мекунем ки таблеткаи мурча мебошад, мардонагиро бақувват мекунад. дар соҳаи ҳамхоба шудан то 3 рӯза, мақсад ки мардонагиам хеле бақувват мешина, ягон зарар надора. марҳамат ба мутахассисои ширкати шифофармо муроҷиат кунед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. марҳамат бародаро. Занг бизанен, бизалай. چی شده عشقم؟ گفتی آجیل بیا کار دارم. ما تو نمیتونیم ازدواج کنیم. چرا نمیتونیم؟ پدرم به یکی دیگه داد. خب پدرت به یکی دیگه داده باشه، من چرا ازدواج نکنم؟ پدرم در خواستگار دیگه داد. پدرت به یکی دیگه داد؟ مگه پدرت کنی است؟ درست گپ بزن. پدرم منو به خواستگار دیگه داد. پدرت به خاطر تو به خواستگار دیگه داد؟ عجب خرستی. میگم من شوی کدوم. تو چطور شویت کردی؟ تو مگه دو جنس هستی؟ хабарҳои паданалацки. бале, мешава ҳолатое ки одамо метавонанд ки табассум кунанд, лекин илтимос бародаро ин гуна табассум накунед. ва ҳоло тамошо мекунем ки аз чӣ хотири ин гуна накунед. من خوشگل‌ترم یا آبجیم؟ хоб, савол дод ки ин хушгилтар аст ё ин ки обҷиш. то ин замон ҳамаш хуб аст, ягон ҷои бадӣ надора. лекин агар ки мо паузара сартем чӣ гап мешава, намедонам кадом қувваи ғайриёдӣ вориди бадани ин зан мешава ки чунин кор рух меда. нигоҳ кунед. نه جدی. الکی میگه. хоб, каме дааш кушода шуд, яъне ки метавонем бигем ки мумкин хандида боша. паузара сар метем. شما بگی من یا آبجیم؟ ин лавош ях кард. як бора сар тамошо мекунем. ба кадом сабаби лавои ин шахс ях кард? мувофиқи гапзаниш ҷумидеста, лекин дар як момент лаво ях мекунад, даҳан кор мекунад, лекин лаво ях кардаги поён маҳкам намешава. хуб, нигоҳ кунед. من خوشگل‌ترم یا آبجیم؟ نه جدی. الکی میگه. شما بگی من یا آبجیم؟ дар асл бародаро, аз чӣ хотире гуфтам ки чунин хандаҳо накунед? ба хотири оне ки барои ҳамагон маълуме ки ин духтар чӣ кор кард, яъне ки дандоноша нишон дод. бале, ба ин чунин дандоно фахр мекунад ба хотири оне ки хеле ҳам қиматае. лекин ин дандонҳои шахсӣ нест. масалан рӯи пушк мекунанд дар дандон. бале, кардани чунин дандонҳо ягон ҷои бадӣ надора, хубиам дора, ҳам зебо ҳам астае.
лекин қасдан даънта шоҳ кунӣ ва лаота маҳкам кунӣ ки хам нашава то ки дандонот бутова ин хеле ҳам ахмақие. من خوشگل‌ترم یا آبجیم؟ نه جدی الکی میگه شما بگی من یا آبجیم. شما اگر با فکر من راضی باشه میتونین که با لایک نشان بدین. خبرهای پدنالاتسکی. لیکن بغیر از آنه که چنین خصلت‌های بد نداشتن با هستند دیگر خصلت‌هایی که بعضی آدم‌ها همچون خصلت خوب معرفی میکنن. اکنون ما تماشا میکنیم آیا در اصل این خصلت خوب حساب میروه یا اینکه نه. Чем чаще будете так делать губами, как лошадка, у вас никогда не будет инсульта. یعنی که میگه که اگر همین خیلی کار کنی بلاوات خیلی چند زیاد مثل اسب شما یگان وقت اینسولت نمیشین. من خیال میکنم که بله راست میگه. از چی خاطر که از خاطر آنه که اینسولت خودش ایخنده را میبره. با خدا برم خدمت مگم خیلی که شما میدونید برادرها ما درباره PDD گپ زدیم. ویدیوش در کانال هسته. کسی که ندیده باشه بدروین تماشا کنین. و در روسیه همه خیلی یک اتریاد هسته با نام اتریاد پوتین میگنشه. یعنی که بسیار موضوعهایی که علاقمندی با زاپاد داره میبروین گپ میزنن و همش یک طرف است. و در ایجون درباره مورگنشترن هم گپ زدگی بدن. درباره همه گپ میزنن. درباره بایدن هم. امروز باشه درباره PDD گوش میکنین چی میگن. Творишь PDD. Чем он только занимался? Хорошо, что его сейчас посадили. Но остались его друзья, товарищи, вот они. Он занимался. Сейчас я скажу, чем он занимался. خبرهای پدنالاتسکی. کاجداگر اگر تو بایشای چیکار میکنی؟ اما بایم کنه تماشین تلخ خونا و دار کامیرا و چی و دو دسکه خواهی همه کار برای خود میکرده با برای مردم یکم خوبی نمیکنی تو؟ می چی دنیای هست در همین ناحیه خمسنگیر تو ناحیه خمسنگیر توی قدر بای کو؟ در همین تاجیکستان و بشه کو پایتخت خشلاق و مشلاق همش را جمع میلیم اوشی نهار میلیم دکی 500 کیلوهای دو تره میمونم تو میگوی که با یک دیگه 500 کیلوها تمام تاجیکستان را سیر میکنی؟ دهتش اوش دهتش شروع گوسپندی که عبیتی دمو هفتای با شروع گوسپندی شمیتیم که تریشه سغیرت نیتی خوب نداشته برای هم بای نیستی. آدمو گوناگون هستن. آدمایی هستایی که بای شوا کار خوب میکنن. آدمی هستایی که بای شوا رنگی نمیشنه در جوچ که مونده. بعد چی؟ بعد جالبی شونی هستایی که بیا تماشا کنی میفهمی. سرش تازی را بخت ناومده است دیگه. یک نقطه بیا مگر شکور است بوی جوی مولیون رو بله چون بیعقلی هسته که از جانب یک گروه آدمو یا اینکه هر یک شهروند الهیده دیده میشود بعدیش اونی هسته که آدمی زیاد چون بیعقلی را بکنن یعنی که گروه قبیله یگون دهه یا اینکه یگون خلق. تماشا میکنیم. از خریت و سادگی اینا بگم یا اون دیوسی که اون بالا وایستاده داره نخاله ساختمونی رو میفروشه. ببین چجوری ایستگاه این ملت گرفتن اینا. اینجا کاشان حرم شاهزاده زیده. محوطه حرم یه دونه ساختمون نیمه ساز بوده بردن اونجا نخاله ساختمونی رو به عنوان تبرکی دارن بهشون میفروشن. این خلق همچون خلق مسلمان خودشان نام میگیره. این برای ما یگون جای حیران شویش نیست چون که مردم ما هم همین کارا میکنن. مردم ما هم همین کارا میکنن که رفته دستاشون در درون غارها دختر کیمچی نمیدونم. جالبیش چیه درجه؟ جالبیش نه درجه دهشتش چیه؟ اون هسته که همین کارا شخص مسلمان میکنه. یعنی چی؟ دین ما همین گونه رفتارها را رد میکنه. و درباره دین گپ زنی دین بله که مشکل نداره. دین ما مشکلی در آدمو هسته و همچنین نسبت به دیگه دین ها هم اگر بگیریم همین کار هسته. مثال میگیریم در خریستیانство یک بیزنس دارن در церковь که شام میفروشن. شام مثال گرفته یک چند صد مرتبه در بالاش مونده. آدمایی که وارد церковь میشوند سوم میتیان شام میخرن
ва ҳама дар метиян. ҳамин гуна церков кор мекунад ки як бизнесмен сиршона фош кардагӣ буд ки чӣ қадар миллиардо кор мекунанд бо воситаи ҳамин шамо дар церков. Аз ин бадтарш кардан. Яъне ки нигоҳ кунед ҳоло дар инҷа шумо чӣ мебинед? Кадр аввал тамошо кунед. аввал куш ҳамора мефурӯхтанд, дар аслам дар медоди. имрӯз суратиш ҳам ки дар болош лампочка мондагиай. муҳим оне астае ки ты тангара парто мо як чаровака гиреон мекунем ва ин ҳамчун чӣ муҳим мара дар инҷа ҳайрон намекунад он шахсое ки ин хел чиза мекунанд. муҳим инаи мекуна, инаи шахс ки нигоҳ ранги хамирмои тиршидагӣ бовар кардеста. Дар пушти ӯ бо нигоҳ кунед, бо тадигашам бо хамирмои сияи дига ҳам аста. Бо дар пушт бо айзну да ёштарам аста. ҳамино ҳамин чиза бовар мекунанд. Ма дар инаи ҳайрон мешам. Дар оно ҳайрон мешам ки хока табарруки гуфта гирифта рафтеста. Дар ҳолате ки чунин корҳоро мебинӣ, бо одамо дар корҳои ҳайвоно ҳайрон мешаванд. Яъне чӣ дар корҳои ҳайвоно марҳама тамошо кунед. оё шумо дар ҳамин кор ҳайрон мешавед ё ин ки не? Яъне ки ин зан сагша ошноӣ мекуна фубле пеш аз ба кор рафтанаш ва ҳайрон мешавад дар оне ки саг ӯра намегзаронад, дар рости диван қарор меистад. Баъдан ҳайрон мешавад вақте ки сабти камераи назоратиро тамошо мекунам. ва биёед тамошо мекунем ки оё шумо ҳамин кор ҳайрон мекунад ё не. бинависед дар комментария дар хонатон саг дорен? агар дошта бошен оё шидагӣ ягон вақте ки таксариётон букуна. хеле калакай шумо донем бардоро видеоҳои дар барномаи хабарҳои Падланскира дар ман мефиристанд. бале махма меком, леки бисёриҳошам мефиристанд. Тамошобино дар Инстаграм, дар Телеграм ва фиристодагӣ ҳастанд як порчаи видеои Умеда Парсаевара. биёед тамошо мекунем ки чӣ чизи ҷолиб дорад. не ки ман мебинам ҳамин занакора ба номи алло мада дилим месӯза барои амно. барои чӣ? барои ки ваё охи якта зиндагӣ доранд. барои чӣ ваё бояд ранги ғулом дар хона бишинанд, шуш изминят мекунанд, мезанаша. И бечора бояд чӣ ба ҳамина тирпет кунад. мутаассифона запис кӯтоҳ ҳастай. барои фикри шахсира баён кардан муҳимае ки записа пурра тамошо кунед, лекин ман вақт надорам оли записа пурра тамошо мекунам. агар ки дар назар дошта бошад ки барои чӣ хотир зан бояд тоқат куна онеро ки нисбаташ зулм мекунанд, дурусте ки бояд тоқат накуна, бояд ҷидо шаванд. лекин агар ки ба он мафҳуми гуфтеста бошад ки шавҳараш изминят куна, латукубуш куна, дигараш куна, и бояд тоқат накуна, и ам бояд бихеза брава кӯчада бигарда ва ба мисли ҳамон рафтор куна, дар инҷа хато мекуна агар хеле гуфтеста бошад. лекин барои фикри дуруста баровардан барномаро пурра тамошо кардан дар кораи но имрӯз дер шид. агар шумо тамошо карда бошед, фикротон дар комментария бинависед ки ба фикри розӣ ҳастед ё ин ки не. атак дар умум фикри мара агар бихоҳед нисбат ба зан болои экран баромадани зани шавҳардор дар болои экран туғрӣ намегирад. мисол мегирем, просто барои мисол тасаввур кунед ки зани шумо дар ҳаминҷа шиштагиҳои қатъи ду баранда суҳбат кардаистанд. бисёриҳо метавонанд бигӯянд ки дар инҷа ягон ҷои инноваиш нест, лекин ман мегӯям ки дар инҷа инноваиш нест. дар инҷа вообще намешавад, ин вариант нест. ман шахсан ин хелкора ҳеҷ вақт таҳаммул карда наметавонам. шумо метавонед фикротонро дар комментария бинависед. хабарҳои Паданалатски. биёед маиша тарҷума мекунем бародоро як бора дар шумо. хоб салом, шумо ҳоло тӯй доштен, маросими тӯи шумо баргузор гашт. чунин савол дорам. ЗАГС барои шумо чӣ дар корае? чӣ хел чӣ дар кор? кафолат, дороии якҷоягӣ, маблағи якҷоягӣ, ҳамаш якҷоя? а шумо дар чӣ дар корае? чӣ хел чӣ дар корае? Сережа, а ты мне обещал после свадьбы машину купить и квартиру. Я же беременна. Ты куда? Стой, я сказал. касе ки нафаҳмид, мақсад он аст ки вақте ки ЗАГС кардан зану шавҳар ҳама дороиёшон тақсим мешавад. яъне ки ҳамаш якҷо мешавад. дар ҳолати ҷидо шидан тақсим мешавад. яъне ки автоматически зан
ними даромадои марда мегира. Яъне ки зана мепурса, мега ҳамаи чӣ якҷо мешава, бале ки дар зан вигда мешава. Марда мепурса ки барои ту да чӣ кора? Ҳеҷ ҷавоб надора ин савол. яъне ки бисёр дар бораи баробарҳуқуқӣ гап мезананд. Дар ҳамин ҷо агар мо фикр кунем, аз ин ҷиҳат баробарҳуқуқӣ нестаем. хабарҳои паданаладский. хуб, дар ин ҷалакай туи шидле ки шумо медонед ки бисёр одамо пеш аз туй салон мераванд ва бисёр ҳастанд мардое ки барои рафтани салон заношона манъ мекунанд. Несиягон кас мара ба як айфон як Lexus бигира. ман фикр намекунам ки манъ кардан лозиме барои он хотире ки салон агар ки занона бошад дар онҷа заноа бо ӯ зан кор мекунад. ягон ҷои бадиш надора салон рафтан хубай. лекин биёин аввал тамошо мекунем як видеоро ба гап мезанем. яъне ки дар пушти гӯши дута хол будааст. хай моша краска кардестай. не хол не доғай ба фикрам. и доғо по доранд. кубе ман далошка буд. бачаҳо ёш ай пушти гӯшои духтаро ошноӣ накунед. як чанд сол пеш биданд аломату кору рафтору гуфторҳое ки шармовар буданд дар назди мардум, ба мисли ҳар гуна мимикаҳо кардан. лекин имрӯз мутаассифона чунин корҳо ҳамчун корҳои шидагие ки баъзе одамо фахр мекунанд. ба мисли ин як бор нигоҳ кунед. чӣ буд? чӣ маъно дора кӯдак агар боша, ягон кӯдак агар боша мешава ин кора кардан, лекин одами калон вақте кунам. хабарҳои паданаладский. ва дар охир як чиз мемонам, бо ҳами фикротон қати боқӣ монен. در دنیا بیدین ترین و بی خداترین کشورهای دنیا 3 تا کشور کمونیسته، یعنی چین، روسیه و کره شمالی. که جالبیش اینه جمهوری اسلامی ایران با کل دنیا مشکل داره بجز این 3 تا کشور. عجیبه. بله عجیبه که دیگر. فکر خودتون در کامنتاری بنویسین. این ویدیو ترجمه کردنش لازم نیست چون که الکی شما فهمیدین. تماشا کردن دو ویدیوی نوی آخر فراموش نکنین. اگر که شما بلاگر شدن بخواین مرحمت سلکه کورس در بالای اکران شما میتونین در اومده معلوماتی بیشتر بگیرین. لایک موندن فراموش نکنین. همه خیر تا ویدیوهای آینده. ба худо қасам любой тана гом ку ма последник сиёча бошам.